weekend ena kabinani kuwa me makansa simto weekend na walu ena tini kan walu na meniti ni tokani ndo ngarabi samu turanga tani ya winonda reservo kay bounty taste the spirit of Fiji. Iya, pabulta bikin bikin terlalu kata ni tamat boleh main buat kita di kuah, bikin bikin sar live cuma. Goring. Bukan nonton Ruselbo, bikin bikin terlalu lebih video ni tamat boleh goring main bunotan. Iya. Akhirnya kita bikin bikin juga ni. Nambong ibin akai denda. Nampak bulta bikin bikin terlalu nambong juga nambong ni karabitai. Busut juga rakim bata bikin bikin terlalu kata kau ni ento buat boleh main pali. Goring. Nambong ibin akai di kuah. Roma thabutu na mabere binakale bikem ni kesa sana ndoli vudo ena kena soli tiku mena nomu nishere mema itabodi tiku yani ena nomu nishere kamurego kana VDFM ena VDFM 92.2 FM apa kata langkina ena VDFM live stream kena VDFM Facebook page live taki tiku yani kina nonda servo ena vimbon kesa ni moniti kina vaka rambu karonda Kaya kang andra menom ni loma may bibanti taste the spirit of Fiji and ang bogi binani kuha. Tapos mo nduro mo likes. Shita na live video ko rin. Merawan ni nom ni loma may bibanti taste the spirit of Fiji and ang bogi binaka endenda. Yeah. Iba mo tuloy kami kinasar. Tabon dambulo binaka. Dambulo binaka. Binabalo sa siyam sikumay. And ang bogi binaka. Rota. Patel, we make it easy for you. VTFM Serivo, écoutez-nous Kemini of Bounty Ram, taste the spirit of Fiji. Yes, saliwa kutu ni vigarabi henlom nong galim ngona MV bonki ko ni u koula. Se ko ena kenan daw nama gitu ren nonda servo, me mai tavodi endo ni talano ni servo. My V Bounty taste the spirit of Fiji en ambongi vinaka en denda ya. Samu tingita ke already kini kusangan rambola butiko. Au kila ni ciri-ciri miko tiga no musangan rebutiko. Morongo tanai baka matal ni sere kina sere ngoka. Pambulom de birango. Iya, pambulom de bikin kita sarang kantau ni sar live cuma yang bagus ni kuah via solam bedi kita sarang nai lalau. Boleh bina kemagi les kimbah. Arnan rapan ni bina tadi kena bagus bina ni kuah. Matal kena via Very rakabosa, boleh bina katina Billy Jackson atau lebih nah apa ni bina tena nambong ni kuah, dan sing sudah ni Elina tapi sorong yang bakal suluh kedua yang sing ni kuah. Gori. Bina ni mengal cungan mai ban apa paling ni Shelly, o Jackson santole o Leisana, Leisenia, esper no Billy patike tongai karabi mai ombu tai chale makina ke chuapi. Parongan makubun busu ya Billy ke Kitty. Wakin no chale bani ni bina tena nambong ni kuah itu simbili. Boleh binaka turang boleh tena bintau ni tu JS boleh binaka boleh tena bikin ni ketelangan nak kata ni tempat boleh me punotani main asal tini kabani nanti pun ada kor na tolo na bintau tak ni tahu ni kawatal kina na bini anu na boleh tena bikin ni ketelangan sema boleh me balik maka takut sebagai orang pakai kabi kita nanti butuh mereka nak bikin ni kondo tal mau sertu ngapa balik revolution cingol benda kera wa kita bikin ni ketekani ena ya wako la bagor takini nondaru serbo so mereka susah kono tena bikin ni kuah pakai ni sabo ni lo tu lebu Thursday apa mau tini so bikin ni na mina karamada toka en nambog mina ni kuah nangan rebo toka mona dobi ko na kena tano Iya. Ya bakata lagi na bambul tigre bikin tini nalan tau siya matik may goka vei lati leta dindau ran. Iya. Ampul bina ka bakata lagi vei Billy Lele. Bola. Choweli ki Joe Rewa. Right. Gogen na Orchid Island may visari. Baka ko talaga ti ko may nawaka napakawawa. Tingane guron taon tapon nito matilambasa. Ako ni binoto nulatuletam. Dinta waran ronro nampong pinaka tenda ya. E bakata lagi na bikin kaya sarabe kan siya mutsi kumaya nampong ni kuni talon nanda sere. Iyo. Nampong pinaka ni kuha harto sa membasi ka kinarto ni lawa na tembara vibes. Oi. Talon sere fungongu. Akan sere chikura fungongu. Iyo. Kavi vinaka ni kuha. Right. Roma bikin na bikin na tembara vibes dakila vinaka ni kene luchiko. Iyo. Omos Diani. Oi. O Mos Diani, o turang tau may nang budang-budang koreo, bakata lagi na ni bola sir taltingo ko ya. En mata sir ngoka na tembara vibes. Right. Ramada. Langa sir chiko en tembara vibes langa ko karamada kinando mo isaya si koroi avuni sari-sari. Katoni na sir na talon sir kay fungongu. Iyo. En wala ni katoni na Denya Production. En nandaw ni bakatang toka ni Freddy Sugar. Ya bikin nabekan na talon ni sir na tembar vibes ngongu. Na panua katolikina ke o ko langata ke Emos Diani. Nililiunga avola ni talon ni Serengoka. Aronga bikin nabekan na talon ni Serengoka embaleta saranga na talon embaleta na vungoi
emos indiani na liliu ni macere na tembar vibes non rasa mangus tulini koro ena kena vavaro tagitiko na songo langi ni nona zambeta mbula ni matai ni ambaki ni nona mbula kachingi mani sa ndabe toko emos diani yena vivungona o Chiare Carlo Kepueni na vivungoi emos diani o Chiare Carlo Kepueni e koro ngone lewa se ngone go ke debu sermai motusa na koro motusa mertuma vasu ni loma ni koro rewa o sama ni ra babaro chikon na biokani ursan tontolinga tikumai na buku ni kena sanga itiku mena bakadori na na singi sudu na vungoi emos indiani manindambe toko mos diani me bukangan da klavina kasam ditaki o kenta na dorbo se kenta na turanga o kenta do katali teki weekenda o irna luveni nganenda o irna bungonda enta utali teki sera weekenda o chi manindambe toko mos diani bakana nanu toko koya bakana nanu mani nanu masaruko ya me bukangan nirsan tondolinga teki irna biokani en bukuni baborta tina songo senren tondolinga rawo koya me bakanta klabina kene mos diani lima tembar vibes na tubakini bula tukina ngai senren tondolinga rawo koya na kasanga ibana nta komo koya isa sino loma dava sarambeka se dava sarambeka me non tondolinga me rauni na bakator kina na sini sudu me na bungongo Bakasama toko ya. Sangay bakasama tako ya. Mesa tauro main duna pepa. Tauro na peni. Mesa na tosia bagay bola. Ento ni talo ni sere. Memboleta na bunga na lelengo kana tambeta bula menay matay ni ambaki na bula. Mesa no ni loloma talenga. Ni sini sudu kiwa. Kila samudita kini loloma dakabo emos denigoka. Na vika kede era nondolinga mekin na biokani pura sulolo mamai kla na chinga ayali ni lolo manga sulio emos dia ni bona bungona goka ena rongo tunga ena ndela ni buru goka na serengo mena laki ataba saranga na rusa ke buru ena lolo matawa yalani abaka dora turango ko mos diani buana bungona o Chiare Carlo Kepueni ene matanya mbaki ni nona sene sofa. Sergo kala pata mbisto ene ndiani family me wembau me sowani sangai tu family mai vatuanga. Esa rabi kimetro kina bravo darbo kina ona leo ni talo ni sere mai bertu tembar vibes. Bungongu en vonga toka ni domo isaya sikroi boni sari. E perché unica siamo come na video FM Facebook live e na bog ni ko roda santa tano te ko tibi ka na share na roda ko kana share dunu likes setan live video ngori meron ni soli bi ko na Roma mai ve bounty tesa Spirit of Fiji and bog na kenentai Vamos a ir donde
Ya yabe kyo nabekani ni siams kumai en bongi vinaka ni kuwa na italo ni shere mai ver tro temper vibes. Iyo. Sa. Mm. Fungongu. Talo patir lo bantina. Dina sir. Nelo mesolio mos diani. Be na bungona. Iyo. Ena senga bakandua ni natakali. Ena ngitakali bakandua ni sena rosa ko bura. Yabe kyo nabekani siams kumai na bongi ni kurro ngoton tono mo like share kan live video ngor en bongi na kentai. Right. Morani okara bongi besibi. Orta kabi kento bounty. This is spirit of Fiji. Nama kau tarro, ni toka dan kerawi sam turatan. Ego sa mo digitaki. Ni pakai tengok winak. Kalau ngata Sama ni.